reka tubanze tubagezeho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa gatatu tariki ya 5 Gicurasi 2021. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 14 Mata no kuwa 19 Mata 2021. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo kumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeje ko ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku itariki ya 6 kugeza ku 31 Gicurasi 2021. Ingendo zirabujijwe guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 3 z'ijoro. Ingendo zirabujijwe guhera saa 1 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo mu turere tw'intara y'Amajyepfo twa Ruhango, Nyanza, Huye, Gisagara, Nyaruguru na Nyamagabe. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse no hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu zizakomeza. Abagenzi bose bazana bava ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cyo kwipimishije COVID-19 PCR test amasaha 72 mbere yuko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Abagenzi bose baza mu Rwanda baturutse mu gihugu cy'Ubuhinde bazajya bashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 7 muri hoteli zatoranijwe. Abari mu kato biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange za bisi zemerewe gutwara abantu batarenze 75% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara za bisi barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye agapfukamunwa. Inama zikorwa imbonankubone physical meetings zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bagaho bateranira. Abitabiriye inama basabwa kwipimisha COVID-19 mu gihe umubare wabo urenze 20. Ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 30% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 50% by'abakozi bose. Abandi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Amasoko n'amaduka azakomeza gukora, ariko hagiye hasimburana umubare utarenze 50% w'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi uretse mu duce twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Restaurant na cafe zizakomeza gukora, ariko ntizirenze 50% y'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 3 z'ijoro. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri gyms bizafungura mu byiciro. Gahunda y'ifungura izatangazwa na Minisiteri ya Siporo nyuma yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19. Piscine, swimming pool na spa zakomeza gufunga. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo, ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo n'ababafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30.
Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi no mu nsengero riremewe ariko bikitabirwa n'abantu batarenze 30 kandi hakubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Ibirori byo kwiyakira birabujijwe. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Bishingiye ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima ku cyorezo cya COVID-19 mu turere twa Huye, Gisagara, Nyaruguru, Gicumbi na Karongi, imaze kubijyaho inama n'izindi nzego bireba, itanze amabwiriza akurikira. Guhera kuwa kane tariki ya 6 Gicurasi 2021, imirenge ikurikira yo mu ntara y'Amajyepfo ikuwe muri gahunda ya guma mu rugo. Mu karere ka Huye ni imirenge ya Ruhashya na Rwaniro. Mu karere ka Gisagara ni imirenge ya Gikonko, Kansi na Mamba. Mu karere ka Nyaruguru ni umurenge wa Ruramba. Mu mirenge ivugwa haruguru, insengero zisanzwe zemewe gukora zirafungura zubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu agena imikoreshereze y'insengero. Imirimo yo kubaka uruganda rwa Hakan Pit Plant mu karere ka Gisagara irasubukuwe. Cyakora ubuyobozi bw'uru ruganda n'abahakora barasabwa gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Guhera kuwa kane tariki ya 6 Gicurasi 2021, imirenge ikurikira ishyizwe muri guma mu rugo kubera ko imibare y'abanduye COVID-19 yakomeje kugenda yiyongera cyane. Mu karere ka Gicumbi ni umurenge wa Rwamiko. Mu karere ka Karongi ni umurenge wa Bwishyura. Abakozi ba leta n'abikorera batuye muri iyi mirenge yombi barasabwa gukorera akazi mu rugo. Ingendo hagati y'imirenge yashyizwe muri guma mu rugo n'ibindi bice bihana imbibi nayo zirabujijwe, keretse kubajya kwivuza cyangwa se abafite impamvu zihutirwa. Inzego zibanze n'iz'umutekano zirasabwa gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza. Abaturarwanda bose bakaba basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yatanzwe n'inzego z'ubuzima. Niba hagize ugaragaraho ibimenyetso cyangwa se akabona ufite ibimenyetso, yahamagara ku 114 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Inama ya Minisitiri yemeje amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigo Zepuri cy'ubwishingizi gikorera mu bihugu bihuriye ku isoko rusange rya Afurika y'Iburasirazuba niyo Majyepfo, yemerera Zepure kugira icyicaro mu Rwanda. Inama ya Minisitiri yemeje ibi bikurikira: imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2021-2022, raporo ngarukagihe ya 10 y'u Rwanda kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga yerekeye guca burundu ivangura iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore. Inama ya Minisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryerekeye inyandiko zishobora gucuruzwa, umushinga w'itegeko rigenga ubwizerane, umushinga w'itegeko rigenga ibigo by'imari iciriritse byakira ubwizigame, umushinga w'itegeko rigenga uburyo bwo kwishyurana, umushinga w'itegeko rishyiraho urwego rw'u Rwanda rushinzwe isoko ry'imari n'imigabane, umushinga w'itegeko rigenga fondasiyo, umushinga w'itegeko ryerekeye igihombo cy'isosiyete n'icy'umuntu ku giti cye, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo hamwe n'impano zigenewe umushinga wo kugoboka mu bihe bidasanzwe byatewe na COVID-19 yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kwa 22 Mata 2021. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Agence Française de Développement AFD igenewe umushinga wo kwegereza abaturage amashanyarazi no kunoza ubuziranenge bwayo, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku wa 23 Mata 2021.
Mu bindi, minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 15 Gicurasi 2021 u Rwanda ruzifatanya n'abatuye isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umuryango. Minisitiri wa siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko amakipe y'u Rwanda arimo kwitabira amarushanwa atandukanye, yaba ay'imbere mu gihugu na mpuzamahanga. Hari isiganwa mpuzamahanga ry'amagare rizenguruka u Rwanda, Tour du Rwanda, irushanwa nyafurika muri basketball aribyo Basketball Africa League, isiganwa mpuzamahanga ku maguru ribera i Kigali International Peace Marathon, n'imikino y'irushanwa mpuzamahanga ryo ku mugabane wa Afurika rya volleyball ikinirwa ku mucanga KVB Beach Volleyball Continental Cup. Inama ya minisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: muri kaminuza y'u Rwanda University of Rwanda, Professor Dr. Noza Ejebor, Deputy Vice Chancellor of Academic Affairs and Research; Dr. Papias Marimba Musafiri, Deputy Vice Chancellor of Strategic Planning and Institutional Advancement; Françoise Kayitare Tengera, Deputy Vice Chancellor of Administration and Finance. Bikorewe i Kigali kuwa 5 Gicurasi 2021. Dr. Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ni naho rero dusoreje itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri.